لأن علم التصوف هو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة كيفية الإسلامية. Sebab tauhid tasawuf itu adalah berbicara tentang hakikatullah dan hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hakikat Islam itu sendiri. لأن علم التصوف هو روح الدين الإسلامي، ولولا علم التصوف الإسلامي أصبح جامدا جسما بلا روح. Beliau mengatakan bahwa ilmu tasawuf ini sangat penting karena ilmu tasawuf ini adalah merupakan ruh daripada segalanya, ruh daripada agama. Bila ruh tidak ada, maka badan ini akan tidak bergerak, tidak bagus. Beliau hampir 70, hampir 70. Saya sudah melintang melalang buana mencari ilmu tasawufan, ya, ilmu yang di akhir-akhir hayat saya dapat menyenangkan saya. Maka ketemulah dengan Abu Yah. Maka ini adalah satu keberkahan yang bagus, yaitu seperti dituliskan dalam surat An-Nur bahwa saya sebenarnya menginginkan satu tempat tinggal yang tempat tinggal itu menyenangkan, memberikan keberkahan. Ternyata saya melihat ini ada di Banda Aceh. Itu ada Abu Yah, kata beliau, di Banda Aceh. Maka beliau sangat rindu, ingin selalu akan ketemu dengan guru Abu Yah Syekh Haji Amran Wali. Maka beliau sangat rindu kepada Aceh. Kadang-kadang beliau tiap hari telepon kami, mau ke Banda Aceh, mau ke Banda Aceh. Kalau bisa beliau duduk di Banda Aceh. Begitu keinginan kuat, karena beliau suka sekali dengan ilmu-ilmu seperti tauhid dan tasawuf. Ini maksud daripada beliau terdampar ke Aceh beberapa kali. Beliau sudah beberapa tempat ke Jawa, pergi kemana-mana. Tapi beliau katanya, saya suka udara di Aceh ini, yaitu khairul munzilin, dan Allah adalah pemberi tempat yang baik kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wa jama'a lana fi hadzal masjidil kabiril jamil baitur rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita berpuji kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah datang ke masjid yang megah ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, ana kamithlikum tilmiz ومريد شيخنا العزيز الكريم أبويا عمران. الحمد لله. Beliau mengatakan, saya seperti Anda juga. Saya adalah murid Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Jadi beliau maksudnya bukan guru, katanya. Beliau murid. Alhamdulillah, ana masrurun an akuna أخيكم في الله وأشكر الله سبحانه وتعالى وكذلك أبويا وولي الحليم شيخ وتنكو شكري وأستاذ زين الدين وجزاهم الله خيرا كثيرا. Beliau menyampaikan salam ta'zim terutama kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali, kepada Wali Halimi, kepada Tengku Syukri, dan juga kepada kami, kata beliau. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. لأني
سمعت ليلة اليوم مجلس لولي حليم سيدنا ما شاء الله يتكلم عن موضوع علم التصوف، فنحن مسرورون جدا جدا. أنا أريد أن أسمع لا أريد أتكلم. Pada malam ini kehadiran beliau di masjid ini sangat gembira melihat keadaan satu majlis tauhid tasawuf. Sebenarnya beliau kehadiran di sini hanya ingin mendengar tentang tauhid tasawuf, bukan untuk berbicara. Saya tidak mau berbicara. لأن علم التصوف هو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة كيفية الإسلامية. Sebab tauhid tasawuf itu adalah berbicara tentang hakikatullah dan hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hakikat Islam itu sendiri. لأن علم التصوف هو روح الدين الإسلامي، ولولا علم التصوف الإسلامي أصبح جامدا جسما بلا روح. Beliau mengatakan bahwa ilmu tasawuf ini sangat penting karena ilmu tasawuf ini adalah merupakan ruh daripada segalanya, ruh daripada agama. Bila ruh tidak ada, maka badan ini akan tidak bergerak, tidak bagus. أنا جئت من صين يعني بلاد الكفار. هناك يعني في الصين ليس كمثل إندونيسيا، خصوصا في آسيا. آسيا مكان أنعم الله عليها وأنعم الله عليكم يا أهل مسلمين آسيا. الله تعالى أنعم عليكم يعني الإيمان والإسلام والتقوى وبيئة حرية الإسلام. Beliau mengatakan bahwa kami asalnya adalah dari Cina. Cina tidak seperti Aceh, tidak seperti negara ini, terutama negara Aceh. Aceh ini sangat bagus keislamannya, sangat menyenangkan. Ini kata beliau. Maka Allah telah memberikan nikmat-nikmat kepada orang Aceh, yaitu nikmat agama yang paling besar kepada orang Aceh. Beliau sudah keliling-keliling beberapa hari melihat keadaan ini. الإسلام قد دخل بلاد الصين قبل بلاد آسيا، يعني أكثر من 4300 سنة. ولكن في البداية الإسلام مسلمون طيبون مخلصون جيدين، ولكن بعد ذلك انقطع الشريعة موجودة، ولكن انقطع روح الدين الإسلامي مفقود شيء فشيء، يعني علم التصوف مفقود. Cina pada awalnya adalah lebih duluan Islam dengan orang Aceh. Tapi Cina waktu itu dulu Islamnya bagus, berkembang, amalan-amalannya berkembang, ruhnya berkembang. Namun setelah mereka meninggalkan tasawuf, Cina ini adalah rusak, tidak terbagus, tidak terbangun dan sebagainya. Ini keadaan kami karena mereka meninggalkan ajaran-ajaran ketasawufan. فلذلك كان المسلمين أجدادنا مخلصون مجتهدون في عبادة الله تعالى، فلذلك هم بنوا مساجدا فخمة كبيرة في كل البلاد. حتى اليوم المساجد في الصين أكثر من 40,000 مسجدا. Di Cina sendiri masjid ini sangat banyak seperti di Aceh juga, tapi keadaan masjid-masjid di Cina ini tidak menggembirakan, tidak sama seperti Aceh, masjid sebesar dan keadaannya sangat menggembirakan.
حتى الآن يعني الإسلام في الصين ضعيف جدا جدا. المسلمون أكثر من 200,000 وأكثر، ولكن هم يعرفون بعض شرعية الإسلام، ولكن هم مفقود علم التصوف، مفقود حسن الأخلاق. Muslim di Cina memang sangat banyak, hampir 250 juta seperti penduduk kita ya. Penduduk Indonesia hampir 2,5%. Itu penduduk yang sangat banyak di Cina Muslim. Namun ketika orang-orang Cina ini meninggalkan ruh agama yaitu tasawuf, mulai akhlak-akhlak mereka runtuh-runtuh dan mereka tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaannya sangat membahayakan. مثلا أنا الحمد لله الله تعالى هداني إلى الإسلام، فدرست دين الإسلام من صغير، من صغري أدرس هنا وهناك. ما وجدنا أساتذتنا عندهم روح الدين الإسلامي، فقرأت كتب الإسلام من يحيى علوم الدين وغيره، وعرفت أن علم التصوف هو حقيقة الإيمان والإسلام. فأنا أبحث وأبحث أين العلماء المتصوفين؟ أين هم؟ أنا منذ عشرات سنة ما وجدت في الصين أحدا. Alhamdulillah beliau sudah menjadi Muslim ya, sudah menjadi Muslim sejak kecil. Beliau belajar Muslim, belajar Islam, belajar kitab-kitab, belajar beberapa kitab termasuk Ihya Ulumuddin, belajar di mana-mana. Tetapi belum mendapatkan satu mursyid yang mengembirakan, satu mursyid yang dapat menunjukkan beliau ke mana-mana. Ini kata beliau, belum mendapatkan guru terbaik tentang tasawuf. ثم خرجت إلى بلاد العرب لأدرس وأبحث حقيقة الدين الإسلامي، فسافرت إلى دمشق إلى سوريا. هناك سمعت قليلا من علم التصوف، فبعد ذلك رجعت إلى الصين أبحث، ولكن كذلك ما وجدت، فهاجرت من الصين إلى ماليزيا لأبحث هذا. Beliau juga pernah berpetualangan ke beberapa negara Arab ya, termasuk Syria, Damaskus. Beliau belajar sana, beliau mendapatkan sedikit daripada ilmu tasawuf itu, tidak begitu banyak kata beliau. Lalu mereka pulang ke Cina. Lalu selanjutnya beliau mencari lagi ke Malaysia. Sekarang beliau pergi menempatkan anak-anak di beberapa tempat di Malaysia, sekolah sambil berziarah ke Malaysia. فوجدت بعض الصوفيين مثلا جماعة الشيخ إبراهيم وأستاذ أبي رزال وغيرهم، ما شاء الله هم مخلصون، علمهم ما شاء الله أنا مسرور جدا. وهم يقولون في بنتا آسيا جماعة الشيخ المرشد نحن نسمي أبويا. Beliau melihat ada beberapa murid di Malaysia, beberapa ulama di Malaysia seperti Tunku Ibrahim, Sarazali dan beberapa yang lain ketemu di Malaysia. Lalu mereka menceritakan tentang tasawuf. Lalu beliau mengatakan bahawa kami adalah murid-murid daripada Abuya. فنحن نشتاقون إلى معرفتكم، خصوصا إلى معرفة شيخنا العزيز والكريم أبويا. الحمد لله قبل سنة أنا سافرت مع دنكو نسرور
وغيره إلى لابوهان حاجي لزيارة شيخنا العزيز الكريم العظيم شيخ أبويا ما شاء الله. هناك رأيته وسلمته وحضرت مجلسه يعني درسه وتكلمت مع الأساتذة والطلاب ما شاء الله. نحن استفدنا كثيرا، فلذلك أنا وأهلي وتلاميذي كثيرهم يحبونكم ما شاء الله. Akhirnya beliau memutuskan kesimpulan, beliau wukuf kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali. Beliau mengatakan Al-Aziz Al-Karim Abuya Syekh Haji Amran Wali sebagai guru. Lalu beliau pergi dengan Tumpunas dibawa Tumpunas ke sini ke Labuhan Haji. Kemudian beliau ketemu guru-guru di sana, duduk dengan Abuya, belajar dengan Abuya. Dan beberapa kali beliau juga hadir pada ijtima' daripada Abuya di beberapa tempat, sampai di Malaysia, di Aceh 2 kali dan di Bogor. Masya Allah. Ana uhibbukum bi hadhihi al-asbab. أول شيء عندنا شيخنا العزيز الكريم أبويا أول شيء، ثم مسلمون في بندا آسيا. أنتم يعني بندا آسيا أول يعني مركز الدعوة الإسلامي في نوزندرا. أنتم أسلموا قبل كل الإنسان في نوزندرا، ثم ينتشر الإسلام في نوزندرا بسبب جهد آبائكم. Beliau alhamdulillah sangat simpati, sangat memuliakan Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khadini. Kemudian kepada semua jamaah yang ada di sini dan semua muslim di Nusantara, karena di sini adalah orang Aceh yang pertama-tama kali Islam dan membawa ke Nusantara. Jadi mereka salut maksudnya. Jadi yang salut pertama adalah kepada Abuya dan kepada kalian semua, yaitu orang yang paling awal di Nusantara ini masuk Islam. Masya Allah. Ana ji'atu ila Banda Aceh حوالي 5 أيام. أنا زرت كثيرا من المساجد والمدارس والمعاهد ومولد مجلس مولد النبي ما شاء الله. أنا وجدت جو الإسلام وقوة الإسلام Banda Aceh aqwa fi hadhihi dunya. Beliau sudah 5 hari keliling-keliling ke pesantren-pesantren, ke madrasah-madrasah. Beliau juga hadir kepada tempat-tempat Maulid Nabi, beberapa tempat Maulid Nabi. Dan beliau melihat ruh Islam ini sangat kuat. Ruh Islam di Aceh ini sangat kuat, melebihi tempat-tempat lain di dunia. أنا وجدت لماذا في آسيا المسلمون كلهم يحبون الدين. أنا رأيت بعيني أحسن المباني في آسيا مساجد الله، بيت الله، ليس بيوت أشخاص أغنياء فلان أغنياء، وكل مساجد أكبر أجمل البناء الأبنية في بندا Aceh. ما شاء الله. هذا يدل المسلمين يحبون الله ويحبون رسول الله ويحبون دينهم. Beliau sudah berjalan melihat keadaan terutama masjid-masjid di Aceh ini sangat besar, sangat bagus. Tidak ada bangunan-bangunan selain daripada masjid. Maka ketika kita datang, yang ada hanya masjid-masjid yang bagus. Ini pertanda bahwa orang muslim di Aceh ini sangat mencintai agama. Gairah kepada agama sangat kuat. Ini yang beliau katakan. Ayuhal muslimun, hadhihi ni'matullahi wa fadlullahi alaikum. Kama qala Allah Ta'ala
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يعني في بلاد آتية الأحوال المسلمون، كل المسلمين نحن وجدنا يعني حتى كل الناس ساكنين يعيشون في ليس غنية ليس أغنياء، ولكن كل المسلمين يعيشون ما شاء الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Beliau melihat keadaan di Aceh ini adalah merupakan satu nikmat Allah, keutamaan Allah, fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fadl daripada Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian Allah, kata beliau. Apa yang beliau lihat? Beliau melihat bahawa orang Muslim di Aceh memang tidak kaya-kaya, tapi keadaan Muslim ini tenang, santai, nikmat dengan agamanya. Ini yang beliau melihat tidak ada di tempat yang lain. أنا رأيت أحوال المسلمين يعني أنتم في الهدوء والسلامة والنعمة، ثم أفكر أحوال المسلمين في الصين، أحوالهم سيئة جدا سيئة جدا تحت ظلم الكفار المسلمون، بسبب أن أفكر لماذا ثم أنا أفكر بسببنا نحن تركنا ديننا كما قال الله تعالى لماذا الله تعالى لا ينصرنا حتى يكون مثلكم. ثم فكرت إن الله تعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن إذا نريد أن نرجو ديننا ونكون مثلكم لازم أن نرجو إلى دين الله تعالى. يعني المسلمين السنيين يجب عليهم أن يرجعون إلى دين الله، يعني يرجعون إلى رحمة الله. Jika beliau melihat keadaan kita di Aceh ini tenang, wajah-wajah yang santai, wajah tenang, penuh ketenangan, tapi ternyata di daerah kami di Cina ini sangat susah, sangat muskil, agama sangat berat di bawah tekanan-tekanan orang kafir. Ini apa sebabnya, kata beliau? Ini sebab mereka meninggalkan agama mereka. Ini sebabnya. Dan ini tidak akan terjadi perubahan. Tidak akan berubah pada mereka, kecuali mereka itu beliau mengeluarkan satu ayat bahwa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu di Cina itu merubah dirinya kepada agama Islam. Ya, mereka tidak meninggalkan agama, tetapi mereka senang kepada agama sehingga keadaannya berubah di Cina itu, sehingga seperti keadaan-keadaan kalian, tenang, santai, damai, wajah-wajah, walaupun uangnya tidak banyak. كيف نرجع إلى دين الله تعالى؟ هذه كلمة بس لا فائدة له. إذا نحن نريد الآن وجدت إذا نحن نريد نرجع إلى دين الله، إلى رحمة الله، أول شيء نرجع إلى روح الدين الإسلامي، هو علم توحيد التصوف. Beliau berpikir bagaimana cara mengembalikan keadaan-keadaan seperti di Cina untuk kembali kepada Islam. Tidak ada jalan, tidak mungkin. Kita kalau belajar begitu tidak mungkin. Maka satu-satunya jalan kembali kepada jalan Islam adalah mengambil ruhnya dengan jalan membangun ruhnya, yaitu ilmu tauhid tasawuf. كان المسلمين في الصين كلهم أهل السنة والجماعة ومذهب حنفي، كلهم ما شاء الله لا فرق لا خلاف، كلهم متحدون يحبون بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يتركون علم التصوف، علم توحيد التصوف، فالمسلمون متفرقين.
متفرقون حتى قام وهابيون وقام علمانيون يعني عقليون. الآن يتكلمون كلهم يظنون أهل الصوفي والصوفيون هم أهل البدع. Beliau menjelaskan awal-awalnya di Cina itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Abu Hanifah. Mereka bersatu, tidak ada hal-hal yang lain yang merintang, semua bersatu. Nah, tiba-tiba mereka meninggalkan satu ajaran, yaitu ajaran kesufian, ajaran tauhid tasawuf yang membuat persatuan umat. Kemudian akibat daripada itu mereka mulai centang berenang, mulai terpisah daripada umat, mulai mereka runtuh, akhirnya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain, kata beliau ajaran Wahabi dan ajaran-ajaran ahli rasionalitas, akliyah. Itu akibatnya sehingga mereka mengambil jalan-jalan lain, menganggap tasawuf ini ajaran-ajaran yang ajaran yang kolot. Ini sehingga mereka keterbelakangan. Allah Ta'ala fi al-Quran al-Karim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. يعني واعتصموا أنتم مسلمون كل المسلمين يجب عليكم أن تعتصمون بحبل الله تعالى. ما هو حبل الله تعالى؟ يعني هو توحيد الله، وهذا العلم علم التوحيد التصوفي. إذا نحن ليس عندنا حبل الله كيف لا نتفرق؟ بسبب هذا الحمد لله أنتم ما شاء الله ببركة الله بتوفيق الله بهداية الله تعالى ببركة أبويا أنتم تعتصمون بحبل الله تعالى. ما شاء الله أنتم إخوان وأخوات تحبهم بعضهم بعضا. ما شاء الله هذا هو الإسلام الحقيقي. Beliau mengucapkan satu ayat, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada Allah. Apa yang kita berpegang? Kepada apa kita berpegang? Beliau mengatakan sebenarnya berpegang teguh kepada agama Allah ini, kepada hablillah tadi Allah ini, sebenarnya berpegang kepada tauhid hakiki. Itu adalah tali yang sebenar-benarnya tali. Sehingga dengan tali itu mempersatukan kita semua. Seperti kalian bersatu dengan tali-tali itu. Dengan jalan yang dibawa oleh Habuya. Satu jalan, yaitu hablum, satu tali, satu jalan. Ini yang membuat persatuan-persatuan kita. Ini kata beliau. Ayuhal muslimun, law nahnu tarakna hadzal ilm, yani ilmu tauhid at-tasawuf, نحن ستكونون مثل أحوال الصين، مثل أحوال المسلمين الصين، تحت الضغط، تحت الظلم، تحت متفرقين، ضعفاء، يعني معذبون بسبب أنفسنا. فلذلك أرجو منكم أن تجتهدوا في نشر هذا العلم إن شاء الله تعالى. Beliau sangat mengharapkan kepada kita agar kita teguh-teguh berpegang kepada ajaran ini, kepada tauhid tasawuf ini. Jangan seperti kami di Cina, gara-gara meninggalkan ajaran-ajaran yang demikian ini, kami runtuh, kami saling salah menyalahkan, kami terpecah, kami lemah dan ditindas oleh orang. Padahal dulu kami kuat, tapi kami menjadi lemah gara-gara kami meninggalkan ajaran-ajaran hakikat ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kepada jamaah ini, kepada kalian, pegang teguhlah kepada ajaran ini, kepada ajaran tauhid tasawuf. Alhamdulillah, ahwalul muslimin fi hadhihi al-ayyam
يعني بعد ظلم، يعني بعد ظلم الكفار الأولاد ممنوع دخول المسجد. جميع مدارس الإسلام، معاهد الإسلام جميعا مغلقة، لا يجوز لكل شباب المسلمين وفتيات يدرسون علوم الإسلام. يعني كل كتب الإسلام ممنوعة البيع. كثير من المساجد هدمت مثل هذه المسجد في الصين، هدمت كثيرا. فلذلك نحن في ظلم الكفار. فلذلك نحن في الصين دائما نقرأ هذه الآية: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Apa sebabnya? Apa yang terjadi? Apa akibat daripada kita meninggalkan satu ajaran ketasawufan, ketauhidan? Ajaran hakikat ini adalah sebagai ajaran ruh daripada Islam. Akibatnya seperti kami terima. Apa yang kami terima? Sekolah-sekolah kami ditutup. Banyak sekolah-sekolah tertutup. Kami tertindas di bawah orang-orang yang zalim. Masjid-masjid diruntuhkan. Banyak ribuan masjid telah teruntuh. Kami tidak ada jalan, pustaka-pustaka tutup, tempat-tempat pengajian tutup. Ini akibatnya daripada kami berpecah belah setelah kami jauh daripada ajaran-ajaran yang hak ini. Ini akibat yang kami rasakan. Oleh karenanya kami sangat berkemauan seperti saudara-saudara seperti di Aceh ini. قبل 6 سنوات أنا تركت بيوتي وأموالي وأهلي كثيرا وأحبابي وأصدقائي تركتهم ورائي. هاجرت مع زوجتي و3 أولادي إلى ماليزيا. السبب الأول نحن لا نستطيع أن نصبر في الصين. الثاني أريد أن أبحث أين المرشد، أين الأساتذة الذين يدرسوننا يبينون لنا ما هو روح الدين الإسلامي. بهذا السبب هاجرنا إلى ماليزيا. ثم سمعنا في بندا آسيا شيخ أبويا وجماعته كذا وكذا، فهاجرت إلى آسيا 5 مرات حتى أحب أهلي آسيا وبندا آسيا. إن شاء الله أنا نويت أن أهاجر إلى بندا آسيا، أعيش معكم في هذه النعمة. الحمد لله. Beliau sudah beberapa lama, kalau nggak salah 10 tahun, 6 tahun beliau mengatakan tadi, beliau hijrah ke Malaysia. Sebab pertama adalah mereka tidak sabar. Beliau tidak sabar tinggal di Malaysia dengan keadaan yang demikian, yang seperti beliau ceritakan tadi. Yang kedua, sebenarnya beliau butuh guru spiritual, guru rohani. Lalu ketika di Malaysia diceritakan tentang Abuya, maka beliau datanglah ke Aceh. Beliau sudah 5 kali datang ke Aceh. Dan sudah beberapa kali pertemuan mereka, beliau datang. Termasuk di Darussalam ini, beliau juga datang. عمري قريب من 70. لهذا المقصود أنا بحثت أقل حوالي 50 عاما لهذا المقصود. أبحث أين كذا 50 عاما. ثم في آخر حياتي وجدت ما شاء الله بندا آسيا مقصودي. الحمد لله. أنا دائما أقرأ قول سيدنا نوح
ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي يا ربي أنزلني يعني أقيم منزلا مباركا يعني مكانا مباركا. أنزل مباركا وأنت خير رازقين. فلذلك أنا أظن الآن أعتقد أنت آتي خير منزل إن شاء الله تعالى. فأشكر لكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. Beliau hampir 70 betul. Hampir 70. Saya sudah melintang melalang buana mencari ilmu tasawufan, ya, ilmu yang di akhir-akhir hayat saya dapat menyenangkan saya. Maka ketemulah dengan Abuya. Maka ini adalah satu keberkahan yang bagus, yaitu seperti dituliskan dalam surat An-Nur bahwa saya sebenarnya menginginkan satu tempat tinggal yang tempat tinggal itu menyenangkan, memberikan keberkahan. Ternyata saya melihat ini ada di Banda Aceh. Itu ada Abuya, kata beliau, di Banda Aceh. Maka beliau sangat rindu, ingin selalu akan ketemu dengan guru Abuya Syekh Haji Amran Wali. Maka beliau sangat rindu kepada Aceh. Kadang-kala beliau tiap hari telepon kami, mau ke Banda Aceh, mau ke Banda Aceh. Kalau bisa beliau duduk di Banda Aceh. Begitu keinginan kuat, karena beliau suka sekali dengan ilmu-ilmu seperti tauhid dan tasawuf. Ini maksud daripada beliau terdampar ke Aceh beberapa kali. Beliau sudah beberapa tempat ke Jawa, pergi kemana-mana. Tapi beliau katanya, saya suka udara di Aceh ini, yaitu khairul munzilin, dan Allah adalah pemberi tempat yang baik kepada saya. Akhirul kalami, alhamdulillah, arju minkum ahla Banda Aceh, ahlul muslimin fi Banda Aceh, yajib alaikum wa alaina an nakunu misla abaikum wa ajdadikum كانوا ما شاء الله السابقون في الإسلام مجاهدين مقاتلون في سبيل الله حتى ينشر دين الإسلام في كامل نوسندرا من آسيا ليس من مكان آخر. أنتم إن شاء الله تعالى فيجب عليكم أن تجتهدون في دراسة ديننا وكتابنا القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم التوحيد إن شاء الله تعالى حتى تكونوا جميعا دعاة الإسلام إن شاء الله. حتى أنا أحيانا أظن الإسلام في البداية العرب ثم الفرس ثم الأتراك ثم بعد من إن شاء الله أهل نوسندرا إن شاء الله على ظني نفسي. Jadi beliau dengan akhir pembicaraan ini mengharapkan kepada kita bersama agar betul-betul ya belajar giat kepada agama, belajar semua ilmu-ilmu agama, Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf. Ini sangat penting, kata beliau, sehingga kita ini menjadi kuat seperti kakek-kakek kita dulu, seperti nenek itu kita dulu yang memperjuangkan agama ke seluruh Nusantara dengan kemampuan, keilmuan, malakah yang dimiliki oleh nenek-nenek kita yang dahulu. Saya lihat ini ada di Aceh dan di beberapa daerah seperti disebutkan beliau tadi, tapi juga di Aceh ini akan ada ruh ini, yaitu dari Banda Aceh sampai ke seluruh Nusantara seperti dibawa oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali. لأن الله تعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله تعالى أول شيء اختار العرب ثم الفرس ثم الأتراك
وبعد ذلك من؟ ربما أنتم أهل نصدر أهل إندونيسيا وماليزيا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى. Beliau mengatakan bahwa kebaikan Islam Allah putar, Allah bagi-bagikan, Allah Allah pergilirkan kepada umat. Kemudian Allah yang pertama Allah putar di Arab seperti kata itu. Kemudian Allah putar di Irak, Francia, di Irak maksud beliau, di daerah-daerah Irak. Kemudian Allah putar mungkin kata beliau dilihat Turki Utsmani di Rusia. Kemudian baru Allah putar di Aceh ini. Mungkin di Aceh akan Allah putar kebaikan-kebaikan Islam insyaallah. نسيت لماذا أنا أحب آسيا؟ لأن عندي قصة قبل 5 سنوات أنا زرت آسيا مع أستاذنا ماليزيا اسمه أبي رزالي. هو مؤمن مخلص ولي الله، أنا أظنه ولي الله. هو زار قبر يعني سلطان الصالحة اسكندرية، وقال لي بعد زيارة قال لي أنت جالس عند قبر يعني سلطان اسكندرية أذكر الله سبحانه وتعالى. ثم هو جاءني وقال لي يجب عليكم أن تجعلوا بنت آسيا مركز تعليم الإسلام الحقيقي. Beliau satu hari pernah pergi dengan Abi Razali ke Aceh. Lalu beliau kunjung. Kebetulan dia mengunjung makam Iskandar, makam Sultan Iskandar di situ. Kemudian ini cerita Abi Razali katanya. Lalu Abi Razali mengatakan bahwa waktu saya berdoa, berzikir, bermunajat, lalu terngiang di kepala saya seperti ada mengatakan, kamu bantu di Aceh ini. Disinilah bermula pergerakan agama. Ya, seperti dibawa oleh Abuya ini kemana-mana. Ini bantu. Ini sebab inilah beliau mengatakan. Itu kata Abi Razali kepada beliau. أبي رزالي أستاذ حقيقي مؤمن صادق أنا أحبه وأثق به. أنا سألته هل أنت رأيته نائما أم لا؟ قال لا. قلت كيف رأيته؟ قال رأيته وقال لي هكذا مع جماعة أبويا، بعض مريدي أبويا هو معهم. Beliau mengatakan bahwa Abi Razali ini sekjen MPTT Asia kata Abuya. Ini orang yang mukhlis, yang soleh, yang taat kata beliau, yang sangat bagus akhlaknya. Menurut beliau mengatakan demikian. Jadi saya heran kepada beliau, hampir jarang tertidur beliau. Katanya kapan tidurnya? Kapan tidurnya? Saya bilang saya ikut Abuya jarang tidur. Saya kata dia jarang tidur, ikut seperti model Abuya, jarang saya tidur. Jadi berdakwah kemana-mana. إن شاء الله تعالى. وأنا كذلك أتمنى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بنت آسيا مركز دعوة، يعني مركز دعوة الإسلام وتعليم علوم الدين الإسلامي في كامل العالم إن شاء الله تعالى. Akhirnya beliau berdoa agar Aceh ini menjadi satu tempat markas Islam terbesar yang mendakwahkan Islam ke seluruh dunia insyaallah. والحمد لله أنا تكلمت كثيرا لأني في البداية ما فكرت أن أتكلم. أنا أريد أستفيد وأتعلم. الحمد لله الآن لا نويت غير ذلك إلا دعاءكم، فأرجو منكم أن تدعون لي وللمسلمين في الصين
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعطي المسلمين علوم التوحيد الإسلامي الحقيقي كما أعطاكم مثل هذا إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau pertama minta maaf, sebenarnya saya ini orang pada bidayah, yaitu murid seperti katakan beliau. Jadi saya mohon maaf tadi pembicaraannya sangat panjang. Beliau minta maaf dan beliau mengharapkan agar nasitu al-akhir. أرجو منكم دعاء خير. Ya, beliau mengharapkan agar mendoakan Babali dan mendoakan jamaah Muslim dari Cina agar Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang di Cina, yaitu agar Allah sampaikan ke tauhid tasawuf itu sampai ke Cina. Allah sayang kepada orang-orang Cina, kepada doa-doa kalian. Dan oleh karena itu beliau menutup dan meminta doa pada kalian, kepada Babali khususnya, agar diberi kekuatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mohon maaf dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, assalamualaikum.